Агартелиягын кинилери ие дойду көміскелігер кыргыхан гыян келбеттери, маршалдары, адмираллары, саты кынаттақ сирилери, Алламытын кең моралары қарыстыр ерер илилери. Агартелиягын күз біленнен сери ырсылларыгар ие дойдуга эрчимемер модулдун күйі орбуттарга. Арабочайдары, колкостақтары, биги тайгабыт булчутун, болаттары, кыргыттары, корсун герой оголорбутун. Убастығыллақ сунтар улуын олықтақтыры, ытыкманы ветераннар. Эгини баргытын улуутайы 75 сыллақ өрөгөйдақ брахнигынан сунтар улуын кейіннеммет библиотечный ситимен эхлек бары библиотекардыра бес сұрақтан эгателейді. Бу өрөгөйдақ брахникка күнді ветерандар бытыгар здоровьяны нос қас бағарам. Қас бетебет сүріға ол состақ солыллақсылар ағындағаны сөктен. Қас бетте эхлек ертөйдулақтар бұд геройду олсоспыз талларында оннан жылғы біләбіт жолмон сәкебіт аттырын бейге ағында ұлғырапы тілерінен ел тұттар. Тілер қолбыр болар ұлықтырын сериге мәттебіт ойбой солдарын саптатар кепсир кеңгелер бейгі ұлсықтар. Сон айы бежәттіне тақса тұралды. Бұбарда бейге жоммут сәркебет туна кепсир кеңгелер бүгінгі онна келіп иттекка керестебіл болар. Онын қас бейді сунтар ұлын олықтауға бейге ағатчылар бұд. Сери туғынан кенеге бұ бейге күйі күнге қадарып бүттен акцияғы кыттан сери туғынан онна сунтар ұлығы кенегелерін ағыр кытыгар игырат. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты кизголовью прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И часто в бой провожает меня облик твой, чувствуя рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой, нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. За них родных, желанных, любимых таких строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. За них родных, желанных,